byose. Nta yindi mana ufite, nta yindi mana yindi tuzi, nta yindi mana uretse Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Turakwiyegereje muri uyu mugoroba mwiza ngo ubane natwe. Roho Mtakatifu atawale na afanye kazi zake, nasi Bwana tunyenyekea mbele zako, jina lako litukuzwe. Asante Bwana kwa sababu utakuwa nasi na Roho Mtakatifu na kutuwezesha, na kila mmoja aweze kusikia kutoka kwako, aweze kubarikiwa Bwana. Wameacha kazi zao na shughuli zao, wakubwa kwa wadogo, ili wakuje kusikia kutoka kwako. Basi kila mmoja mbariki na uwe pamoja naye, na mpe masikio ya kusikia neno lako Bwana. Tunaomba na tena tunaamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Tusome igitabo cyo Kuva. Bahasomye ibi igitabo y'urwibutso. Twongere turangirize muri Zaburi 111 ku murongo 141 ku murongo wa 2. Gusenga kwanje gushirwa imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko yanje kuba igitambo cya nimugoroba. Amen. Dushimiye kubana namwe uyu munsi wa none. Imana ibishimirwe cyane. Great. Imana ibahe umugisha. Abayobozi b'itorero, Imana ibahe umugisha. Mwebwe mwese Imana yarokeye umwanya, Imana ibahe umugisha. Shimwe na Voice twari turi kumwe icyumweru gishize, Imana ibahe umugisha. Rero tugiye kuganira, mwagize neza gutora isije yahuriranye aribyo bihe ndimo izi minsi myinshi cyane. Rero muyizane nabyo turazishimira. Rero tugiye kuganira ahantu dusomye haravugwamo nk'abantu bagera kuri 5. Haravugwa Yeshua, hakavugwa ingabo zatoranijwe, hakavuga Mose na Aroni na Huri. Semeni amen. Hakavugwa n'Abamaleki, abantu 5. Nibo bavugwa muri iyo topic yanjye mwanditse. Yeshua n'ingabo zatoranijwe bagiye kuga. Musa na Huri na Aroni bazamuka ku musozi gusenga, baje kugwanya n'uwitwa Abamaleki. Mu rugendo rwabo bavuye muri Egiputa, bahuye n'ibigeragezo. Abamaleki ni ikigeragezo cya 5 mu rugenzi rubaganisha amasezerano. Ikigeragezo cya mbere nacyo bahuye nacyo, bahuye n'inyanja. Cyo nicyo kigeragezo cya mbere bahuye nacyo mu zija ku masezerano. Ikigeragezo cya kabiri bahuye n'amazi y'Irama arura. Cyo ni ikindi kigeragezo bahuye nacyo mu rugenzi. Ikigeragezo cya 3 bagize inzara, Imana ibahamana. Ikigeragezo cya 4 babuze amazi, baranyoterwa cyane, Imana ibaha amazi. Bavuye aho hantu bahura n'ikigeragezo gikomeye cy'umwanzi wari wahagaze imbere, wari wahagaze mu nzira abatangira kugera kuja iyo bashaka. Aha rero tugiye gusoma kuva bavuye muri Egiputa kugera ahangaha, bari bamaze guhura n'ibigeragezo 4, ariko niki cya 5 mu rugenzi rwabo rubaganisha amasezerano. Amen. Amen. Turi kumwe? Rero tugiye kuganira icyo
baneshesheje uyu mwanzi. Ubundi bivugwa ko Farao agereranywa na Satani cyangwa wabashije kubuza abanyisiraheli kubohoka kuva mu buretwa. Satani niwe wa mbere uzubuza abantu kuva mu buretwa. Rero Farao agereranywa n'umuntu na Satani ubuza abantu kubohoka cyangwa kuva mu buretwa bwa Satani. Abameleki bagereranywa n'ibigeragezo abantu bahura nazo mu rugenzi rugana mu ijuru, cyangwa ibigeragezo bahura nazo, imbogamizi, ibibazo, ibikwazo abantu bagenda bahura nazo mu nzira zibaganisha amasezerano. Rero icyo rero tugiye kuganira umurimo wa Musa. Umurimo wa Musa niwe tugiye kuganira kuko niwo wabahesheje kunesha. Uwo murimo ni uwuhe? Ni ugusenga. Umurimo ni uwuhe? Ni ugusenga. Turashaka turebe impamvu ituma abakristo bananirwa gusenga ariko bagashobora indi mirimo yose mu ikanisa, ariko gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bikabananira. Iyo niyo mpamvu ikomeye cyane tuzibandaho. Ikibuza abantu gusenga ni ikinaniza abantu gusenga ni iki? Ikinaniza abakristo gusenga ni iki? Kuko ntibishoboka ko umukristo yonanirwa gusenga. Agakiza gafitanye isano no gusenga. Agakiza, iyo bavuga agakiza ni Yesu ntazananirwa gusenga. Abafite Yesu bose tibonanirwa gusenga. Rero turaza kureba igituma abantu baba mu nzu y'Imana ariko bakananirwa gusenga, ariko bagashobora indi mirimo yose, ariko usibye gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Tibishoboka ko umukristo yonanirwa gusoma Bibiliya. Tibishoboka ko umukristo yonanirwa gusenga. Haiwezekani Mkristo ashinde kuwa katika maisha ya kuomba, kwa sababu maombi ni chakula cha Mkristo. Kama vile mwanadamu ama mwili hawezi kushindwa kula, hivyo Mkristo naye hawezi shindwa kuomba na kusoma. None ni ngumu tutashobora kunanirwa kujya umutima. Niko n'umukristo adashobora kunanirwa gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Rero niba abantu badasenga, niba abantu badasoma ijambo ry'Imana, ndaza kubabwira aho batuye. Ntabwo ari abakristo. Bivuze gute? Tuze tuganira. Gaturirimbe gatoya twumva amakuru y'Imana. Amen. Nakaririmbo k'icyongereza kandi gafite imbaraga zikomeye cyane. Icara no mikrofone ukaririmbe gusa, hanyuma turaza impamvu zituma udasenga. Iki giterane niyo naje gusa gusenga. Impamvu ituma udasenga niyo mwanzi wawe. Wakibuse ngaho karirimbe gusa mucyamba gusa twumva Imana. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are
n'amashaka sana kwa sababu wewe ni Kristo. Iyo mutananiwe gusenga abananiwe izima. Iyo mudasobaye gusenga nico gituma mwari mwarapanze n'amasengesho muranayica mukora igitera. Cyo ni ikimenyetso cy'ubunebwe. Bari barapanze amasengesho ahinduka igitera. Impamvu yatumye mwanga gusenga niwo mwazi wa tegeka n'ubunebwe. Kuko ikiranga ubunebwe n'ukunanirwa gusenga. Barasenze gute? Turashambura ibintu bitari bwoba. Kuko impamvu ituma mudasenga tuko pamoja, tegere mutuze twumve ijambo ry'Imana. Mutananiwe gusenga gikundira kubana na Yesu. Nukuri ndababwira abafite Yesu yabatandukanyije n'ibyaha. Abafite Yesu, abafite ubuntu bw'Imana mu buzima bwabo batandukanyijwe n'isi. Abafite Yesu tibakirebera abandi mu mubiri, tibakirebera ibisokuruza, tibakireba imirara nibishe hano hanze. Ni nayo abantu bazanye mu makanisa ni imirara. Timurabona Yesu, anaye Yesu, anaye uzima wa milele. Nimo ndani ya Yesu ninaborodeka, nimo ndani ya Yesu ninaborodeka. Yesu ndimo wasuse mu bafu tiyo kwemera kuvuga undi nabi. Umufite wese tiyo kwemerera Yesu, tiyo kwemera ngo muvuga undi nabi. Ufite Yesu tiyo kwemerera ngo usambane, kuko usambanye ubutakaje amahoro. Yesu tiyo kwemerera. Yadukuye mu isi y'umwijima atujana mu isi y'umucyo. Yesu aragukeneye kuruta izo ukora. Yesu arakeneye wewe, takeneye indirimbo zawe, takeneye ikanisa ryawe. Aragukeneye wewe, Yesu aragukeneye, Yesu aragukeneye. Yesu aragukunda kuruta izo muririmba. Tugiye gutera haleluya 10. Impamvu ituma udasenga, impamvu yakunanije gusenga, impamvu ituma utagisenga kakera. Mwakaza musenga guteke mukisha mu bujutsi bimeze gute n'ubunyine? Nimba uko wakaza usenga atari kugisenga zarapunguse niko kunebwa. Tibigira andi mazina, tibigira inshingano. Oya, ta nshingano nimwe mwikanisa yo tuma umuntu adasenga. Tayo abaririmvyi mwebwe, hari abandi baririmvyi baye baramyima ibitangaza bikaba bagakira bakabona Imana. Kandi mumenye ko kuririmba atari ugukizwa. Kuririmba si ikimenyetso cyo gukizwa. Ibintu bizabiranga abantu batarakizwa no gusenga no gusoma ijambo. Niho muzorebera bene wacu benshi batigeze bakizwa, bakuriye mu idini, bakurira mu ikanisa gusa, ariko abatati barabona Yesu. Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo akaniokoa, yeye mwenye uwezo akaniokoa. Haleluya! Amen. Wahuye na Yesu. Nijari wahuye na Yesu. Nijari cyangwa akuriye mu ikanisa gusa, wisanga mu ikorari, ariko turahura na Yesu. Dufite abagore bese b'abanyamurenge batarabona Yesu. Dufite abagabo benshi, abakobwa benshi n'abahungu benshi baba mu ikanisa baririmba ariko batarabona Yesu. Nico gituma baye banebwa, bakanebwa batobasha kunesha Satani. Nico gituma mwamubona ubwoko bwose bufite ibibazo. Bantu bararushe n'ibigeragezo, bantu barara badasinzira, abandi bakajya inyama batatese nijoro, abandi bakarara basambana, abandi barasinziriye, abandi barasinziriye, abandi barasinziriye. Mwagere hano mu ikanisa mugashama igisimba mukanga none mwanezerewe. Ti mwanezerewe, mwanze Imana mu mitima yanyu.
kadutere haleluya 10. Impamvu ituma udasenga ikugweho mu izina rya Yesu. Kudasenga kwawe niko gutsindwa kwawe. Gusenga ni ukuvuga, ni ukuvuga. Bwana nakuhitaji, Bwana nakutamani kwa nyumba yako. Kaa ndani mwangu, tembea nami. Kadutere hizo haleluya 10. Haleluya! 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 Amen! Haleluya! Haleluya! Mana data, mani horaho, turasenye. Pamvu zituma abagabo badasenga, pamvu abakorari badasenga, pamvu abagore badasenga, pamvu abakobwa badasenga baba mu nzu yabo. Impamvu mana abantu badasenga, pamvu abantu badakwega kubera ikima kuba imbere yawe mana. Tikete zo kuba imbere yawe, imbaraga zawe mana. Tabara buri wese. Impamvu ituma dasenga, dagoni soka. Impamvu ituma dasenga, impamvu ituma dasenga n'umuryango we. Impamvu ituma dasenga, impamvu ituma dasenga. Mizina rya Yesu, 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 mizina rya Yesu. Tugaragaza umwuka w'Imana, mwami Yesu, umwuka wera. Abantu nibazuke, abantu nibasemuke, abantu nibazamuke muri wewe, abantu nibazamuke, abagore nibazamuke basenge, abagore nibasenge, abagabo nibasenge, abana n'abato nibasenge, abahungu nibasenge, abakobwa nibasenge. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Daila someri gaidera sonye, Eloi la someri, imbaraga sema, imbaraga somukawe. Mera sabaje le gaidera sonye. Mana ndagushima, mana ndaguhiba, mana ndaguhiba, mana ndaguhiba. Imbaraga sawa, imbaraga zibahora, imbaraga zikuraba. Yesu, izina rya Yesu. Semeni amen. Amen. Tugiye gusenga isengesho rigukura mu bitotsi. Nudasenga ni wo mwanzi wawe. Nimutegera Imana, ejo hanyu hazogorana cyane. Abakore bakiri batoye nimudasenga Imana, muzahura n'ibikeragezo bikomeye cyane. Abakecuru nimudasenga, muzorizwa n'ibibazo by'abana banyu. Abasore nimudasenga, ejo harabategereje. Nyinyi munaongoza kwaya hapa, msipoomba ejo bundi bazaba inshingano mu kanisa, muzozijamwe muri abanebwe. System y'abadayimoni. Ibitotsi ufite bituma utazuka ngusengera ubuzima bwa, guhamagara Yesu ngo aze ature mu mwami, kandi uri umukristo wiyitangura umukristo, ariko ukwezi kugashira amayinga 3 anatanu udafukamye ngo winginge Yesu yinjira ubuge ngo uzonesha gute, muzonesha gute imyuka y'abadayimoni, muzonesha gute imyuka y'ubusambanyi, muzanesha gute imyuka y'uburozi, muzanesha gute imyuka y'ubugome, muzonesha gute intambara zo mu makanisa, muzonesha gute, muzonesha gute, muzonesha gute. Mutegera Imana, muzanesha gute, muzubaka imiryango gute mudasenga Imana, muzogira amahoro gute mudasenga Imana, muzonesha ibibagerageza gute mudasenga Imana, muzagera ku masezerano gute mudasenga Imana, muzohinduka gute mudasenga Imana. Mana data, abagabo basenzi, abagore basenzi, ukure mu bitotsi, abasore basenzi, izina rya Yesu, kangura imitima y'abantu, abasinziriye bose. Imbaraga sema, umwuka wawe wera, imbaraga zitangaje, imbaraga zikomeye zikura abantu mu bitotsi. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen.